Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Natalipungi ka Pak Ustaz makada bilawi kesempatan ta idi cedik misiwi pengaji subuh ya Sabtu subuh makada ka ai nunle ka Pak Deudapi Pak Ustaz apa-apa acara aku matu nama bela yoro tarahire. Jadi tengah bani pi uli sulat tu boleh aku makir nah kada ditoje na tengah bani acara Pak Ustaz subuhmu ada ba dia nama lampe ta permah kada ba mana insyaallah. Nah itu nah sini nama sabi kadere tanna podo mana pong Allah Subhanahu wa taala si matana walaki na sebab pamasin ni akamasita pasabarang tulima tunrut tamah karisiwi dicingi tapi idi matu tu makarisongi yadita apa ia akhirat tu pa ia nadina tumatunga makasir makarisiwi ya calepa gitu ya masa sekali gitu ya ya naruh gunana nadina paja tu si peringaran sebagai tanrah tu 50 namo tanrah sak berakang inani asyukur kami ya. Sebagai pertama-tama yaitu pengajais tungan-tungan supaya hidayatun nas hidayah pole ri pengala tara untuk idi atai serkomangi pede makanjai pede sukui pede matonai berarti tak pasilinar ni pasuron pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hidayah tu. Nomor 2 tujuannya tu pengajian di situngan na tu menegakkan hujah. Jadi aku enggak tahu maka dokat domo pa ya dia teruko agamai ya ali nama tu nala rudu ya ko melo si masampaja si lolo si pengaji ya ko tici ya na gunani ya. Serikam mangi napahang itu ngatungan ya. Nomor 3 sebagai amanah puluh di Allah Ta'ala pasuromi matu yaitu ya. Nomor 4 untuk pakalabi pakatandri ada pong Allah Subhanahu wa taala makanya di itu napa aja rampingi ada pong Allah Subhanahu wa taala. Sirin naso engkau undang aku loma pengajian ku bersih di kampung makabila engkau masukkan alinga tawe maka da iya tukur masigi pasas masigi lupo iya ku mak bicara pengajian ite sarjana mana ni teh kormedo ta pengajari ro dah ku bae agan apa ibah syukur ai wingerang bicara na tau aceh maka iya macang angin kapak gangkanna iya bodong ini kapak gangkanna Pak Madar dia tahu acak kira tahu bodoh. Ah, iya ternyata bukti itu kan nih. Titungan nih. Letuka kor masigi witai tahu ekor sakilin lapangan Pak pertandingan tema gol penal rogare. Ada kai makura jamak matu iji. Kurang. Letuka tak pemakan memang di korban itu. Weh makura kurang minta tahu Pak Ustaz ya nama ini betul. Dakui kapan mau piman lapu korok golokannya. Ya. Makanya la yu'minu ahadukum de pajena suku tepat dah. Ya.
hatta hawa utaballi ma jitta bihi ya kode ta macinna salaibi anu de enanasa untuk lolongan anu mansi untuk salaibi asanna-sannanganna pakitatta untuk lolongan asanna-sannang pasabar pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Iya sarjana mana na yana sa ko kaya gamay. Ternyata kamana mo malapo kana macawe di cewati macawilan magari mawe ni magaribi. Dia na mariga join pakwera sa ike pakiwat okumato onron nagtar. Makanya sino masabay dalan na kurangin narampingan ipong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nasabari nak binasa tawiku naraka pascalan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ang kamuhatin macamuna sangalina. Tapi di nang kanarana-ranai. Di nang kana pakigunay, di nang kana kalang iwiringi po dari pengalatan. Makanya sini masabi kadere disambung si bawah ya. Inna fi halqis samawati wal ardi wartira fil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ilalanna ancajinganna langi nania tanay naiye sisilena soy sibawan ni mancajimana pahang guru ngari sisi teman rim japuna kuasa tu ngapong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makanya dibitaya kung katau dia nang kanalay syara nyili irana-ranai ancajingan na dinwe nania tanay makoto propay mangkepal lawangan sebagai tafakur. Maka dia minta cobaan nabutai angka di Cina kuasuri mundri cobaan nabutai. Iya kong katau de napuji ning karinga adaran na pong Allah Ta'ala ibaca de nang napuji wi adaran na pong Allah Ta'ala irampingan ngi maka dia minta biningi matahari tawiyatu angkang kamu di Cina suri mundri naswa dito kakapakutana na lulunga po dari paring karingan. Iya kong katau di sisang nalalang syarta cidi untuk baca-baca adaran pong Allah subhanahu wa ta'ala. Biningi bebe itawi itu ang kamu di Cina suri mundri katau mulai pasipulung iya biningi we. Maka dia nabita bilik-biling itu tahu mungkin surga pamasena mupong Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi madisimana makanya pada sadeki bali. Tapi insyaallah wirik kana mapakwe diki tuga kana kana tapi makanja kui pataru-taru ila kuat ding atau ipataru. Ya. Itulah gunanya. Kuni ramon gunanya sang sipangan sari komang ipataru o kuat dingi tahun nundri matar. Tanya untuk ini bawah. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha angka atinna tapi yakode nasu tepat na sampung. Makanya dia itu gaga dosa ipasilin narang sementara tu di angkai tepat matugang keilalan nati. Tadi gaga dosa pokok gitu. Iya pana ipogok si di dosa ia kode nasalau yariga sampung masuisi segitu tepat. Makanya isuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun ajak lalu natu mati ya kode nat salatung matugang kepah tepat ilal natita walahum ayyunun la yubasiruna biha malam matanna tapi milang na matanna pak kita di no mater ya kita walahum azanun la yasma'una biha maka kan paling kadingan na tapi dia napaki untuk lori na puro Allah Ta'ala sangadiwan ni moja ropone macaram korbutim pangkajene napakatama
Kan haji tapat tunggu kono kan Pak Ustaz. Jangan lama. Oh iya. Ini mapa penting. Nah kada taniyah ka caraku. Ternyata siaga haji korong kalompuna 5 brother 5 masih bawang. Ya kung kabuti mapakoro pa menurut keterangan orang kalingete mah kada ya kumelumi paculewe pagelitongi tambaiwi siaga sitinaje tambai yang pak melo seri-seri makelo ngokoro di kampung. Ya ada pengala ta'ala melo irampingangi ajak namitah tikilala mo masuruh ki mit tadi tu nama cawik nama tu sempacang ya sini nama sabi kedere macawe waktu mengaji ni tahu pada ayah macarau tu ning kamu pikir ya maka di dina di tu pasah ke dina pur makiru siba karumpun iya mu tu tiraja nama can ni dan lain sebagainya aku ya beginilah pahaman seorang iya nama dinas sabari ya kude nama kesipah ilalana atutu ngadino tegangkan na tuliasan ni medicing ternyata megamu pesabuna ya. Makanya perintah pun Allah Subhanahu wa taala pada tuh ayat orang pengidin re ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin sekanjak-kanjak na kumeduki becerdi si gampadu ki masih bawa ke si bawa tahu sodiki. Nah, tahu maka singe tepan tahu talewe pangkau kanan sebab tepan. Aga yonri, aga sorong iruntuk koto di si bawa atau mah pakero nomor sidi. Ia tahu makanja tepan tu pak napai itu jumata maringarani ko Allah taala. Iya mak bicara tahu disaruki. Sebab tu ni pengajar mu mak bicara biasa mi kutu mak pengajar tu. Inur ya setau sadi irita ingerang tapi ngerah pengalah taala wai. Irita sipana tapi ingerang akhirat. Kesiru melom sigi. Kesiru melom. Inilah orang-orang saudara. Makanya si kanja-kanjana isinin atau mata pai taparatu ina sebab aperat tunga tepat. Arang-arangi temisangenge lina kinroi apolena kinro timelo lisu agato melo bawa termasuk orang-orang soleh seperti itu. Alhamdulillah ya kusi mata makoni matundu-tundu untuk perai tepat. Innamal ilmu bitalimi situngan-tungan napahangi perisangangi iwat dinge patujuki nama kanjak batewe ya guripah naya lalai wala untuk mak guria langa pasara tudah pi mak pakoi tudah pi mak baca apalagi mak kukoi pak modern ya karena HP bat diundri baca ada nepung Allah Subhanahu wa taala tapi deh meka botori kongka tak boleh si ratu HP kongka pakai gunai si 50% untuk napaki baca ada nepung Allah taala ya menurut Nabi tak agi malada napuji tawe de nawading de naya tu nasapa-sapa rin ako melu imati naya makukuha pa wite makanja sapi tapi mega tahu liwat tu ngak batin na puji hati napastapan jigan na napa pajak narasi memang bayangkan yang roda gapos na tema kukuha pa HP na sambung mah terus si bawa casi pol casi na pakai na sambung mo pimaga capur casi agar kita kor keindahan dunia nafsu balala pakai dengan atrasi Al-Quran. Coba mikir tak sampai ini tomato itu coba dari persi HP anak tangka ke aplikasi Al-Quran. Sila ada kirun itu
Padahal makanya tuh ngiro kakek. Nah ini segala sesuatu dia diciptakan orang pintar berujung kepada dua hal. Ia koma cerdik itu mata mau ipaki gunai lori na puriu pung Allah Ta'ala. Tapi ia komelo ki mali asenang-senang ko dino nampancaji ki tau masasakale sermon dina pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Bahkan bisa nung kariba makada weh kapa ustaz mau mati depa na melorada mati tapi malolun itu din sapamu pihapina na nabi tadi jepore makada agi liwa ipujinna dina waddi dini sappa dina waddi ngarang ya ko beloki mati iya na itu na malada na pisangkat tau panditata ya esinin na sijisalaku capu pakuragaku aja lalu mati palawangan upanna mati palawangan tumun rilatu terlai palawangan rilatu tani dici aja lalu mati palawangan malebang itu pangajaiba kaya semati palawangan tanaya mati kutu darai tanaya mati kugalungi kuata tanaya itu kaya biasa mati pala muku ya sena kasorok pitulanti iya na dina makanya paringaran na mati iya na tu ya mati palawangan na iya paringaran meloy ipake mati o ko pasampajang irunto kupir salatu di zikri iya sempajangi paringaran iya na makanya sempajatta makanya tu paringarata dan alhamdulillah termasuk mana nih tahu makanya sempajata ya termasuk mana nih tahu macadde termasuk mana melori asalamaga pak iya asalabangi pak yelori patu ya kuragaipa makanya ilan natutung ni tamumpu na pinramongo pipongalata serta sisa siminggu tu khusus bawang kumsita. Iko pangkajian itu hampir rata-rata tak dua masih si benih pengajian pak rata-rata kuro malun nimi dua masih ya ke kelompok kurpa kodeu salah paring kadinga 60 anggota kindru masih ke pengajian kemarin ngerti 60 ya jadi tu liya moro ya carma ya ko ba kasamangi dua na bagi dua lina dito na bagi dua makanja bagi dua na de bagai okoki ide ya ini kelompok inilah yang menandingi safari nanti ya bahkan anggota angkana pole lakuang angkana pole batu lapai bahkan angkana pole impagai dan lain sebagainya ya bahkan angkana pole rapang ya setiap malam ya nah ini betul-betul malah dan ini sapa dana poretir tu masalah macam sini nama sabi untuk itulah makanya kita perlu hati-hati maladap itu matika merusi dia ke putika isapai aga ada dan pong Allah Ta'ala malampu ipah aku ilalan aku rangi dingin nasabari na pujiki aga to ada bepo dari nabi tamo pupule aku rangi nasabari na tumak binasa iya ko iya na dua jolo tapa makanja bateta pasalai mas cuman itu Mamasigai ikan dan pengalat Allah ko kurangi ia mana saya itu magampang ipahang ya surat Al-Imran ayat 31 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim ya komelo kuna puji pengala taala akaciu ko risuruna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya Nabi ta ipahaya kecur akan ya kecur Nabi ta sifatna aga sifatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya Nabi ta mi tahu masiri lori pong Allah subhanahu wa ta'ala
matandri siri lori padanar pancaci ia tu sifat nabi ta manunjolada. Jadi ya kuan wading epo binasa pajanang ide na pugok nabi ta. Ia kuan wading ipu siri pajanang ide na jami nabi ta. Ya. Iya kita orang ya. Pidi lagi deh ini pogok masiri minta ya apalagi to pogok ini. Inilah perlu dipahami. Ya. Jadi ya nabi ta minta masiri lori pong Allah Subhanahu wa taala. Kanya hadis sahudusi itu napa pahang. Ya. Inna haqqallahi Allah yarfa syai'a illa wadahu. Dena pancaji pong Allah taala sidi ata ia mulewe maka cubuang ngi po dari pangkau kena. Jadi dia tu nerule maka cubuang pong Allah taala wat ditu ya kacubuang pada tarupa tahu wat dia subuang tapi pong Allah taala. De tona pancaji dena patarakai pong Allah taala sidi atana ia ko de nule pakatunai salama nak buku-buku orang. Oh iya di rupen dia kecukup pong Allah taala sedia tuki ipakatuna ia ko de noto turu ri agamana. Makanya dinun nasihat itu agama apa pengajapa ajak napa si pengajar si peringara sebab ibu sifat memang tak kerupa walaupun sebenarnya kumakuki termasuk nih atau ipa kalabih karena poru mana ipa kalabih ki matarulat tu asrimun dina pongalata iya ko pongalata na pakalabih ki dega suwa mulip pakatuna inna mangka ada fil masjid situngat-tungan na tu masigi onron na pongala taala matari matamu niga tamu atan na matapat tungat-tungan fakada zara Allahu haqqal mazuri ayyakrim zaira naya ku pongala taala terima tanah nahakan izana untuk pakalabis sana lolongan mana gitu ala biar poder pengalatan ya melebihi kulino dengan cara tak tundu-tundui kerisota perani itu ala berna beringi pong Allah Subhanahu wa taala ya madangi matu napakalabihi malaikat pura ki ilmu napakalabihi malaikat mungkar nakir letuk pengadilan Rabbul Jalil taman surga si pakalabih makanjak bimatu itu ala birni sifat yang kedua innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napujilah dapong Allah taala atanna nakutubai apa maparri di dosa jadi dia namding tomat tempo dia na tusuba lebih pa napujin na pong Allah taala kumanini ki di ne gampang angka duita ipah maka dia tudui dua mo ya kode nancaji malaikat mancaji setan tudi itu kanja satu ya kumelo mancaji setan dia iliwan ia romelo elawi naliwat teh tapi ya kumancaji malaikat tudi na tuntung ikmat teru maka dagang kami sifat na dui mandari deni sama pak dupang ya lina tu dia na tu namanya kata itikan apa deh na rupai makara diku pala iya tane diku ye apa maku memang tu sifat na dia ni sama pak dupang ya lina risesena tahu dia nama cemak dupa tahu dia nama tu nak tepat dina na raja itu dina samupi dina isu okodi inilah rahasia. Makanya wa yuhibbul mutatahhirin walaupun taneki malaikat tanekut diga kecengkuman ini memang sarana lolong ini mapakupai sebagai tanra tahu melo medeci tur dua perlu ya nah sabarin atau binasa ya langsung iblis tupu
Ponangi nabi ta iya ko ulep malay pasipai umma murita lui sipa purani upuang palimaku atitaini lo masigi atitaini lo masumba pasani lo maka atitaini nomor sidi suhun mutaun aku ragai mani umat Nabi Muhammad nasiki kang pong Allah Ta'ala si pulu-pulungi digaga masikri digaga syukur digaga alhamdulillah digaga subhanallah lino materteru cerita dineng kemakanja dampi-dampi dari pong Allah Ta'ala suhun mutang nasiki kang pong Allah Ta'ala naya to masiki kang pong Allah Ta'ala macicing kulino dinulay di na macicing makanja pasangan na itu pananang kata masiki kang pong Allah Ta'ala macicing kulino si pulu-pulung mapamula si pulu-pulung tanah lino matar-taru bicara dinang karampi-rampi subhanallah alhamdulillah dinang kana tajum mali riwaran paralin nomor 2 wahwa mutabang taute ya turuka kabah padahal ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir iya lino onron na kiyator pole agame tapi surugana na taudi ina matappa ya kung kataw tu mero pancaji wilino sebagai suruga ya termasuk kali iblisi aja na malakdak mo pagkacay-cay ya sinna masabi ka para nawase ya ko sana-sana ngalino demi mananachaw tapi iya ko bicara agama dan naja na namitta ya, najin na bangi dan nasa di pidato manang kataw najin na asalamakan ya najin na dici nomor 3 wa ijabul mar'i nafsahu ya kung kataw maburro-burro na pandangin tingi padan na rupataw na saba angka na kalabihan na gangkan na iya itu teh manasah tu sila da pangajari na pomeman ni nabita iya nang kataw matampo-tampo pandangin tingi padan na rupataw manasang kasipa ako tu tau tiyan nandri pangajari ya kong kata makanya bersih ya kumule ni pangalai mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pasti dimo angka kutu ya apalagi kumule ni pangalai kutal sipa ya mabila-bila pura di pong Allah subhanahu wa ta'ala apa gitu ya sinna masambing ke ditugaga ya tau upakan naik mak bicara kat tapi makanya aku kata nak kena ya apa wading na sabari tapay itu bakam sijak Pak DJ gak tahu suku. Yang kedua dengan akata sari kemangi aja nagang kami di perisangta. Ya. Aja. Ya. Wa'mur bil ma'rufi. Tapugoi taparingarantui. Ya. Utamanya si selata ya biasa mataru-taru mo pairita padahal dikikanja paring kadingana. Ya, harus kanja sila dak itu pangajari ko masigi ko digan. Iya mitu tahu pangajari ko masigi tahu senang-senangi panadin tudah-tudah ko masigi maring kadi. Sila dak palay ko ki masigi makanya tugas ta pada piriwi dengan syarat perintah agama ta aja namu pangajari ta ko mujari menyawana. Di mulai purai wiri kana madicing mati. Ya kung kawirikara melu tapassu na napassu TV di tak betampa tu ko tapagangi malaman ci amalapato ulawang mamakui salay bananae iya ko salake kabuti ci di angkana tapi iya ko salay sesekali itu bawan na pupu sini na masabi kadere mungkin ia na ada sepengara maka para upeletukan tanah purun pa baraka pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah gangkana
madapu-dapungangi untuk makuragai licin, madapu-dapungangi untuk si palurungan gau na puripung Allah Subhanahu wa taala gangkan insyaallah madapu-dapungan tukir disuruh pamasin pung Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.